Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kadorbar Golfling Shillong klapen pau ya kajing singo benyau ya kajing long jingman hapo ka shinong katau na marki kamsan hima sima. Nakalyang urang ba shinong Golfling o ba Michael Heck ulapen pau ya kajing angnut banwan ra ya ka shongsok shongsan ha ka shinong hi bro ka wei. Kumta nakabenta ki kartong ki bakwa ban yakhun ya ke election kaban salong house name ar haja ar pulai haba ki kwa ban yalab ya ke election hapo ka shinong Golfling ken haban pan jingbet nakador bar shinong laban kedew hangne ni ki blapen pau keteng ban yakhun ya ke election ki ban sawan ki long kumni harum uba AL Hack uba DUMLA uba Rocky Hack uba PNCM MDC ka penthor khra maukar constituency bat uba sambor lang lingdo public meeting people long kano video man de shim lag jimbet na kasinong pimde wan chuan le kano no ka jung da ka le ka bor kano no kasinong te ka mai lat yeno inoro ada de mono mono this time ka shok ka na kaliang jonga rong ba sinong ka kwa betang ka wei ba kan don be ka shong suk song san po sinong mo no yeno inoro la ba penthuri ka shong song san te man se da don kam de ban singa IT ja ka bor ka ni man le ba don kam ro kinong ye khoni ke election mentakanti ye boro hi sobha kini trailang bakasnong kini alang ti gaman gediam bakasnong benje trailang kalang bakasnong hangi ti ngi ti kasnong isim gino la job mano mano rung habi trai unong mikman imla banong kami trai ada job roki ni job bahek ni job PNC ni job sam kanti ni job mano mano rung kasnong don kami trailang be kasnong don kam betang kawai kasong su song san bakasnong masukar patang kawai bi kinong mikmat kinong ile election kimdi pen betul kasong song san tangkatai